Nyerah utang saya beri berapa kak? Lemai bulan. Kak. Nguli le. Iya kak. Mai terakhir yuk. Lah kak tahu sah repot-repot. Ini kita repot le. Yuk mundul mau we. Kepala nemu daging sekerak lupa kekancan. Letak ro karo anungku. Sekelangkong ya kak. Iya le. Tambah kan lu kak. Wis le, tina gue laku bae. Oh iya langkok masuk kak ya. Iya le. Udah apa kaki mi akan ketibe dulu. Pola keng lata ada oh pada ya. Keresan kok jatuh cinta, Din. Aduh, jatuh cinta anak kanan. Ngapa rasanya jatuh cinta aja? Ibu kon seneng, Din. Hati berbunga-bunga. Jatuh cinta ke siapa kaki dulu? Kemana, Din? Mundang kaki di rumah. Ton katon lah orang laki kesepian kaki dul. Cek kurun lah beri senyuman lek kalau jatuh cinta. Terus pas ada remeh, Din. Ya kor kakek nyadar bener ke mana? Engkau setuju dul. Ya mundai bi kok tembak, Din. Aduh ulah cek tembak. Dikit panganan orang. Bah, yung kepakin na bingko, Din. Eka bele jeng kok cinta. Itu uli ke bela dul. Siapa tahu tolak bi mana? Mak tolak, Din. Bener terima. Yalah coba ke lu. Cong, sirut. Apa, Pak? Berdiri nak cong. Siapa sih aja mau terakiun kak senili? Iya, Pak. Assalamualaikum. Teh Sanili. Beda apa kak? Kak? Oh iya, bapan beda le. Oh ada, kak sabar ki puru. Oh. Ya, bagi ka bapan le dari tang bapak. Sapuran le. Ya, bagi ka bapan. Tinang kok langsung mulai ya? Iya kak.
Betapa senangnya hatiku malam ini, Dek Mana. Allahu Akbar. Apa, Din? Mau sobre ka kelakhan ka tibi Satya. Kelak dul mawe. Ya Satya kakek. Bedah perut. Kamasaran kok, Din. Kamasaran de remah. Jatuh cinta. Kasmaran pola. Beni kamasaran. Iya jia tang maksud, Din. Kamasaran ko. Latar parwanuku. Kampung rokon korot. Din. Karokok, Din. Halo? Halo, Lek. Engkok sirut, Lek. Oh, kakek, Kak. Oleh di matang nomor. Tak penting jia, Lek. Sepenting Ria setiang kok ben kaki bisa benta. Oh, Tak rapang kok nelponnya. iya, Kak. Tak apa-apa. Laku kakek bisa keluar benko. Laku. Kol berapa, Kak? Laku pagi, Lek. Iya, Mayu. Oh. Yelah lah tedung, Lek, malam lah. Tina mau temu laku ya. Oh, iya, Kak. Yelah. Yelah, Lek. Mahfudin, Reng. Tidak napa karo kengin tar ngampung rokok. Ya taruh karo nungkur. Arya nga boleh boy ka mana, cengkok seneng, siapa tahu terima. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni wa litusna ala aini. Beda apa Kak angkom ya cek dana? Salah kenangan na tepa. Sengkok benih keng tak bisa, Lek, sing ibu kaki ke hotel. Keng mon orang laki ben orang bini si benih mahrum entar ke hotel. Arwa benih keng entar ngungkapake na perasaan, tapi keng entar bercocok tanam. Terus apa Kak perlu nengko ibadana? Tuh, ketelek. Arah apa Kak? Cuma aki lu. Duh, seporan na Kak yang kok senyotok aja ke lu. Njeng kok tak rapa, Lek. Jangan ucap tak rapa Kak, jia mana kaki bindul kapi. Mon karo si bindul ria, Lek, ki bisa tambai. Apa Kak? Terima tang cinta. Derma.
adul mau. Dul. Lah coba terus Dul. Coba semak bun, mun kagak sejen semak, engko alon cah. Beda apa Dul? Marah cerita mun bermasalah. Tak tahu bun di masjid tajem bun. Mau temu ate lokah ben pedi rasana. Maksudnya? Sirut bun, kanca tibi. Awalnya sengkok seneng ka mana. Saking senengah sengkok naro arben secek rajena. Tapi setia sirut dateng maancor sakabina. Duh. Jadi kaki saya loncat dari keledek yang kun pola namar kena cinta ji itu. Apalah daya bun. Nasek lah kadung teti karak. Tenggeng lah kadung teti tapai. Wih cekik lang bun. Lah Dul. Kakek ngor ngocak kang kok. Minta orang bini ingat apa kau ibing kok nyari yakin nah. Kor cak loncat. Nah saya torot. Ya pak lah kakek tak neng didek saya loncat Dul. Tak rapa lah loncat. Keng setia tepaan nemor. Aing songai ning ke. Mun kaki sampai alonca, sing gak pah potong bete sele. Derma, ki pa terus sa lonca. Dul. Kaki korca alonca. Bingko iri beri. Ibri apa bun? Ibri na Surya. Ongguan bun. Iya ongkuan. Kamu bagi kada Surya na? Iya.